Thari lobsen chuwa dirga descriptive adjectives. The adjectives la na anzo ki gensi le dira. Digan la ni khasa ta gensi korona ya yewa yukyo tochi. Dinge la pronounce jang ra anzo. Pronounce la ya ye nama buda. Interrogative, possessive, relative la ne assumes toa. Ta dina shingi anzo ki khasa danda. Descriptive adjective ra diya yana chik chater sugi adjective ra adjectives la na gensi chater ra ta thangudala read these sentences. Ritu's room has big square windows. She has a large red teddy bear on top of her cupboard. She has a pretty doll wearing a pink dress. Ta halare Tidu di draw nara ritu gi kamila nare ritu gi po kara nyesa la chora ta nyesa la nare tar kona desa chora kami di nala kami di kharela na chimbu da ne trupshi yores ra sota di sorry kharela na kami di la ani gihun chimbu da ne trupshi yorela ta gihun de la kokota ra dene big da shape ni lo ale da big la na khacha so size che square la na shape la ra la jambala big la di khar chejung gi chi gore size la na chejung che square la na sopta la ki shi do as the dishe gyora ki konde then she has a large red teddy bear on top of her cupboard la na aju tanda di chala sha sala ora chala lusa da sha sa de gam roj li do ya lang sha de chala ra namgyan almari la di ya de ta di kharela na chimbu da mawu yores sorry ra ko mola kharela na ani teddy bear la na dirta chemu chi yi thomro ch sopta ch di ani mawu tar chimbu shi yores thotla ra kabut ki thotla sha yores dene large lede ya size cha sa red lede chundra cha sa she has a pretty doll wearing a pink dress mola kharela na doll ni jimu shi yortas doll la na tanda dela lang sha gi sta gi mi so ya ju pun sum che che su do di ani jimu shi yores the pretty le de kharcha sun quality le cha sun quality le sama ya du ki shi da the gyupjala na jo chor cha limbu mi gyoro shi do ani ya du la na ri sara sangle ro di ora ta che then wearing a pink dress and doll di khari kyen de la na and tolo a pink kyen de res sinja ro chi kyen de res ra that pink de chundra sha so as ta also ye descriptive adjective la de also dus ta wa na khandi ro jin sare chi khandi me chundra da sopta da de ne ya du khari me de ka na ki shi du sambala ko descriptive adjective cha to res ra that na de shi de na la in these sentences we have placed the adjectives before the nouns and sirup din zo na la zo khar sha re ani minsi nge la adjective sha re res pena a pretty doll ra a pretty doll lady pretty the adjective sha re doll the noun sha res we can also place the adjective after the verb then ajo chaji gi je la ya kinsi sha res pena the doll is pretty ra ta is the thanda la verb cha ora dina shi the pen is expensive ra doll the ninji mo to da shanyu khaza nyugudi khonchen butle ra ta ko thedani ji ga zunge ma ti shi to shike ra temba su na chik de mi chi nge la che da chik de mi chi la na re chaji je la che ra so descriptive adjectives tell us more about the size shape color and quality of a noun ra the descriptive adjective lading ngajo la khare ta chala ina chala mata minsi ji ko la khar la na chejong da sopta da chundra da dene yadu la chora ta kara ko kande sangle ro da dende do chlo ko chora ta jupja la na mi do de la cho men do chala ro na gyupja le ra dende do chi dende ri la res ta pena den zo yo chira dene exercise 1d put the adjectives after the verbs and write the sentences in the brackets. Sorry, blanks. Blanks are na pardon ra. Kar chugula na ani adjectives in the chukshuas. Kawar jela chatsi gi jela chukshuas. And then it sirup in the kyadu laura da sirup di kara pardon ala chishos. Pena thambudi the beautiful girl di
the girl is beautiful, right? The tall boy la, the boy is tall. The heavy bag la, the bag is heavy. The kind man la, the man is kind. The happy baby la, the baby is happy. The small house la, the house is small. Right? The new shirt la, the shirt is new. The big car la, the car is big. The bitter medicine la, the medicine is bitter. The sour mango la, the mango is sour. Sour la na kyumuche bitter la na khakti chira. Dina hama gongi peche mi kyora. Dirisa. Ta yen khalare jola jigu chau di le chabla jola di jigu chau yorda la shara is le di. Dirisara. Dina niwa di complete these sentences with adjectives from box. The description ayepegi gensi denzogi tsiru konshos. Yellow lana chanda sebuche, angry lana longsawa, strong lana shukchimboche, tasty lana kala toa demba, muddy lana damba jengaiwa. My friends enjoyed the tasty pudding that my sister and I made. Nga da ngi pinga phumo gi se pe gi ani thoa dembe gi pudi di khonzo to chung shas ra ta pudi la na zo sho na la shin do lon sa ta de la pudi la chora. The elephant is a dash animal. It can carry big logs of wood. Ani da di khar lembo re renewal ta na le ada ko khari ki to la na shin dong kare thumbu thandi ra logs la na shin sta shin tup sha gi thumbu shin bu den da de la ko chora. The elephant is a strong animal. The dash bull charged at the van. Bull lana lango dra lango gi charge lana tanda dil dikhu user. Dunga da ko lango dungor le ra dit. The van lana tanda di moda sop moda ngana namgi kim sumbanne de bonro sa jwa di kam Moradala van lera. So khare the kharlembure the angry bull charged at the van. Ra lungsa de lung de dembe laure lungsa begi ani lango di van la dongsos. Clean your shoes, they are dash. Kira hangon de sangma su shoes. Kainsana laura. They are kharadu muddy. Konzo dangba darish dangba do la. Our school bus is dash in color. We can see it even when it is far away. So it's loved bus dira chejo langko di chundra dires chundra yellow res rata shemba minda. We can see it even when it is far away. Nganzo gi di khadune thong thola na tharbur yunayang thong tho tas ra even le di yang do chodora. The next exercise 3D. Complete these sentences with suitable adjectives. That sirub dunzo khare adjective ra gensi remba dunzo gi konshoas. The colorful book had beautiful pictures in it. Ra ani chundra dembe la chora theb dinala ani paringi jemur dos. The princess wore a dash dress. Pretty dress la chora. Ni jemur kyoshas princess lana gebo gi phumo la kotora. Simu jolera. We got lost in the deep forest. Ra deep la na ditra. Deep la zamada shina thuputu la kochor. The dress had katiga big buttons, yana small buttons, yana yellow buttons katin ra buttons la na zo thepchi gi ya tholol ra. My parents cooked a dash lunch for us. Ni phama ni gi manzola khala ani ningo khala shimbush su sha la ra tasty la enare delicious la enare ra tene shimba ma che. The children were splashing about the hot water la enare cold water la enare and dirty la enare clean la ra water of the pool che. Pool la na swimming pool la enare ta chud kilde ge de la kochora de deji gi na chud ani thangmo la enare chud thangmo di khonzo splashing la na chud tor la ko cha cha le dang be chuga shuna be chud tore da ke dajli da de la ko ra. Then I saw some dash toys in the shop. Rangi ani cheche khari ro thong sana na
many lana re sorry some de la sa ta kola kare khashi khala khire chunda do da sopta do da jupcha la ti ra so I saw some beautiful toys yana expensive toys in the shop the dash clown made us laugh and clown lana chidang imi choplangi de da mi chama mi gimusho chungi den rikare na wula maudo kar don la kaudo chun de rosta de la clown ra so the dash the funny clown made us laugh ra chop the dembe clown ding onzo gimusho chusons then shiwadi Keshav's lunchbox was lost. He wrote a notice and put it up on the notice board. Keshav keys, Keshav and the pujichero, pujiminch. Kogi and Yungu Kala Nuchejura, that Lusagi Nuche, di Lashas. Then a Korangi, and Sedashi, teacher, and Yajarvares, Shavares, Kala, and Seda Jarsaki Jabanjara, Digal Shavares. The Karshare, I have lost my lunchbox. It is rectangular and made of plastic. It is yellow and has a red and black picture of Spider-Man on it. It has a half-eaten cucumber sandwich inside. If you find it, please return it to me. Keshav Noran 3B ra. Ta khalara ngi ani lunchbox ner nigun khalas luchegi neche lasongus and di kharlana and sobta trupshi khagamares ani khane sugil khari sugilana ani plastic ra gi sushagures it is yellow and koransundas mangshit seoche and has a red and black picture of Spider-Man on it and di ganla and Spider-Man lana ta temugi minacha tera chidang domda imi leira domda kura lawa kyans ta kort yama chomero da ta temugin minacha tera dikare loni digi medigi and chundra khare padi chundra nakuna mao seshagi di gala yores it has a half-eaten cucumber sandwich inside and kola khariyalana dinala khariyalana ta lusanala chega sasha begi and sandwich ra cucumber seshagi nalo yores cucumber lana tangze sandwich lana az bamburini parala sedolun saga di chega sasakyoji yes if you find it kesikiranye baina please return it to me ngala chuloro cheas and kesha monaran che korami che and 3b zenda gazure 3b ra b led dechen chatera then imagine that you have lost your lunchbox ta chanan shishwas kirang ki ya ningun khalan khichegi da nechejura dilawache write a similar notice describing it and ya dinashin nashin lagorata di dawuch ra similar lana dawu di dawuchi ani siraj tishos describing it lana and di kola dishi kyachira ko ikare trupshi jore and this plastic secure to ya that jiga de ne ko chune dora I have lost my lunchbox it is and rectangle sabla and centralana diore ya sopta shemba square lana diore ya na round kogore lana diora the dichine this guatandra bet chibuchiga mashuche and the ginsi den guatang tangi shushan dora na thamadala ji